mwabasore mwe nimba uzi ko nta mafaranga ufite reka gutereta. Kubera iki se? Hakirene urabizi neza ko gutereta bisaba bije. Gutereta ni bije gute? Ni bije. Muri gihe kuntu bimeza abakobwa twabaye abasirimu. Yego. Ntabwo tukimaza y'igisuko ukwezi. Uri kumva? Igisuko ni kimara ukwezi. Wapi? Kandi gusuka ni 35. Kamenya andika ahantu. Andika 35. 35. Gusuka ese gato tugende gake urangi ngo gutereta ni bije. Ni bije nyine so zikara ibintu by'ubukira. 35 byo gusuka. Igisuko. Ikindi muri iki gihe nta mukobwa ugipfa kugenda kuri moto. Yego. Tuba twakoresheje imisatsi, makeup, nago manshaka ko nambara kaski kangiza imisatsi yanjye. Yego. Nimba nishyiraho tugoye ngenda kuri moto umuyaga uri kumuhazi kabazavaho mahomba kugenda muri cab. Yego. Kandi urugendo rutoya rw'amake ni 10. Yego. Arere turu ubwo 20. Azamusura wenda 4 mu kwezi. Amusura rimwe mu cyumweru. Ni 20. 4 mu kwezi nangahe? Ni 80. Aha. Kaniranye mu 35. Aye. Amaye inka. Komeza. Inzara. Inzara ni ukwezi kumwe. Hani giye kutageramo. Inzara ni 20. Nongereho wangaye ngo 20. 20 tubaze 5 na 15 by'intoki. Reka tuvuge muri za saro za munyegere. Yego. Aha. Wa muhungu noneho umukobwa yaza ukarompeka gusa. Yego. Akanini mu kwezi nangaye 10. Imitengo bakanene nabwo. Sikuzagabona zabaye seriye. Uri kumva? Kandi ubwo ntabwo urashyiramo inyama yariye wamuguriye. Mu yagusubiza. Bure ibyo aho ntabwo turahagera. Okay. Kubera ko uri kumva? Nimba wenda utararompetse ugakoresha turadu staff nayo nayandi mafaranga reka tubare wenda 10 wenda bagiye muri pharmacy ugura utuntu twa original. Leta zageze. Uwa mukobwa wikokoye washatse umuntu zo gukorera amasuku ntayo wakoraga turabizi. Wamuhaye nk'icumi shyiraho umukozi waje kumukorera amasuku. Abahungu muri ghetto nako mukora amasuku. None tuna abagore baza hano kurira hano babazira. Muramusanze. Ari hejuru umukozi. Umukozi so umuntu. So umugore icyo afite udafite niki. None abantu bakoze gusukura baryoshye. Mama. Erega na stress abagira. Babariye neza. Noneho nta nubwo bironga. Ntabwo bironga. Baba bafite amavuta. Cyane ibyo hejuru n'ibyarura. Bafite amavuta. Sabe, kaduce mu marenga. Abaza kumva barumva. Bari abana bafite amavuta. Urumva? Bafite amavuta ntago bironga. Naho wirirwa witobanga n'intoki. Nzara ugira ute wororororo. Ukizamo bya miti y'inyamirambo uranyweye jugujugu. Nimishiha n'iki byose. Hano umukozi bari mu rugo ewana. Ari ategereje umushahara arumva ka radio Kiss FM niyibakorera. Urumva? Cyangwa yihamagarira abantu bo mu cyara babaza bimeze bite bafite bando. Ararya neza amata y'umwana aranywa serera kararya. Uraho ngaho wabyimbaganye. Utumva nk'umugabo musanze umukozi ni umuntu nkawe wa muntu. Ni umuntu nkawe. Ari ukimwizamo akabakozi ari nagaciro bafite. Ahubwo ngo hari none wowe wita umukozi ushobora kumubera mabuja akajya gukoropesha. Hari abagore kwamukumbwiye ngo ntabwo ufite bikumva mwaratandukanye yitabye Imana. Oya byagenze bite? Ayo ushoko yarayitabye mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko ntabwo tukiri kumwe ariko ariho mu bigaragara fisiko mariho. Nashobora kuba yarayitabye mu bundi buryo. Birashoboka. Ahagaze Isara zura kazura nabagihagaze. None se ko mu biganiro mukora kuri Radio Rwanda no mu bindi biganiro numva by'amajoro muba mubwiramo abayo muganira ku bintu by'ingo hamuvuga mubwira abantu muti ihangane. Yego. Umugore ca bugufi. Yego. Sibyo? Yego. Banira neza umugabo wawe. Yego. Kugira ngo urugo rukomere. Yego. Mwigisha abantu ibintu byabananiye. Burya ari umuntu avuze ngo imyaka ni imibare. Kuko nwanjye umutwe mbano bafite nda nka 17 18. Yesu Kristo mu mutwe ngana nka Dorcas.